Hurmatlı Facebookçular, gelizde anda oyunla gezek bereli. Jana biz iki komandaga bölünmökбүз. Like komandası alan online komandası. Maanaylar qanday? Ол жағында маанай жакшы келсе, бияк жактыкычы? Бияк жактыгы абдан жакшы. Өтө жагы кандай? Маанай жакшыбы? Ой, сонун. Азыр сонун кылабыз. Биринчи лайк командасын көрүп алып чыгат экен. Бул өзү сиздин командада көп чыгылган байтыр, же чарчап калышканбы, жакшы кол чапа коюшту. Андан эсе эң ынтымактуу, эң биримдиктүү, эң сулуу лайк командасы барбызбы? Азаматсыздар, бизге 5тен кыз керек. 5тен 10 кыз келип бериңиздер. Бизден дагы 5 айын чекмеңиздер, 5 айын оюнга келиңиз. Аябай сонун приз бар. Чыккандан кийин айтабыз. Калгандары өкүнүп кала берсин. Кудай сактады. Качок кеткенбиз. Командага бөлмөй кошулуңуздар, чыгыңыздар. 2, 4, 6, 8, 10 экенбиз. Эми мырзаларды стулдарды алып келип бериңиз тураналы. Келиңиздер, мырзалар жардам этиңиздер. Стул алып келиңиз, стул келиңиз. Канча кыз болсо, ошондон бир эле стол кеп болсун. 11 стол тизип бериңиз. 11. Дагы жигиттер. Келиңиздер. Алайбызбы, бош столдор алайбыз. Кыздар, баш байге ноутбук. Ноутбук өнөтөбүз азыр. Ошон үчүн биздин жолбанай ишенбейт, ноутбук экенин ишенбейсиздер. Алып ноутбукту. Билекте. Биринчи орунга ноутбук, экинчи орунга Гүлнур Сатылганова алып келген келдигенин комплекти. Мынакей, ноутбук. Ана 11-те. Гүлнур эжекесинин дагы билеги бар. Бир стол берип коюңузчу байке. Бир стол, бир үстөл. Үстөл кыргызча. Эми шартты түшүндүрөлү. Сиздер айланып бийлейсиздер. Бирок музыканы токтотуп туруп биз эркектерге таандык оокаттарды сурайбыз. Ошолорду ким бир жап келип отуруп калса, ошолор жегет. Эркектерге эмес, негизи эле любой оокаттын арын айтабыз. Кое туруңуз. Жакта. Жок, бираз мындайраак жүрдүчү максат. Сиз тиги жакка жакыныраак калгыла деген аяктан чыккан кыздар отуруп кетет. Анан бизге чыгышат. Кичине отуруп жүрүңүз. Коммундарды чечиш керек ноутбук үчүн кыздар. Негизи айтам да. Жакшы билектерди койгонбуз. Кичине арактар коебуз. 15 стол максат эсептеп койсоңуз, бизге музыка берип, ошол музыканын коштоосунда бийлеп барып, анан биз буюмдун атын айтабыз, сиздер чурка барып алып келип, биринчи жерден болуп отуруп калышыңар керек. Стол жетпей калат да. Окей. Анда баштайлы. Кана бериңиз.
Балдар өлмейді ма шалдай қалады? Чирекке бірекке. Білесіңдер, Чирекке бірекке бірекке. Қайчы қағаз таш. Қайчы қағаз таш. Көп кетті не? Чирекке бірекке бірок. Чирекке бірекке бірок. Амына сөйлеп қалады. Чирекке бірекке бірок. Ай, балдар. Костюмымызды ала келдіңіз. Костюмдарды жоқ, гиюатты костюмдары үшінші. Жаңағы текшіндіріп кеттім ғой екен. Нешті беріп қойды? Шөтті өздері қолқаттар орын аласыздар. Басырақ костюмдарға аталыла. Костюмдар Қыздар бұл үшін күресіп жатыр. Так что, бір столда алып музыка. Кеттіге! Азығы кеткен қызға президент қосылыр. Еште барып қарап келіңдер. Қарап келіңіз! Ешті ашып тұрғыла, қар келді! Bir kaldıralım. Çok rahat. Bir turağız. Şu kaldırdığı geliriz işte.
Енеммен бір қатты билеті. Қол жағып тұрыңыздар. Азыр соның билеттер қалды. Айдаламыз. Екінші орында. Вот у нее только права паспорт, а у тебя права паспорт. Машина документы. Вот жоқ, кешенің удостоверениесі. Ура, удостоверение! Jamaica bizde Ya şunlardan baktım adam olur. İçim yiyorlar. Dileriz. Ne olur bu tüketim olmaz böyle. Siz direkt sıralansınız ve uyanman joksuz mu? O yakınlar eşim mutlu yok. Buyursun Mırza, buyursun. Anlaşıldı.